Angkatan Bersenjata Donetsk merilis rekaman pembebasan desa Antonovka. Sepasang pesawat tempur membuka jalur masuk unit infanteri. Resimen ke-33 dari Divisi ke-20 Tentara Pengawal ke-8 Angkatan Bersenjata Rusia membebaskan wilayah Antonovka di arah Kurakhovsky. Pilot Angkatan Udara Rusia, awas sistem penyembur api berat, kendaraan lapis baja yang memasuki kawasan berpenduduk, dan operator UAV berpartisipasi aktif dalam operasi kompleks ini. Pesawat serang menunjukkan efisiensi tinggi, menghancurkan musuh yang tersisa di desa dan mendapatkan pijakan di dalamnya. Interaksi yang terkoordinasi dengan baik dari berbagai unit berkontribusi pada keberhasilan penyelesaian tugas dan pembentukan kendali atas Antonovka. Demikian keterangan video militer Donetsk 9 November. Kelompok Pusat Pertempuran Rusia menyerang 5 unit brigade Ukraina dalam 24 jam terakhir. Demikian dilansir juru bicara unit pusat militer Rusia Alexander Savchuk kepada kantor berita Rusia TASS 10 November. Pusat grup pertempuran terus menyerang target militer di zona operasi militer khusus. Unit-unit kelompok itu terus maju jauh ke dalam pertahanan musuh. Kerusakan terjadi pada formasi Brigade Mekanis ke-23, Infanteri ke-59, Brigade Pertahanan Teritorial ke-109, ke-123 Tentara Ukraina, Brigade ke-12 Garda Nasional Ukraina di dekat Dzerzhinsk, Suhaya Balka, Vosvysenka, Vosnesenka, Ilyinka, katanya. 10 serangan balik kelompok penyerang Ukraina dari Brigade Mekanik ke-42, ke-100, ke-117, Brigade Marinir ke-35, Batalion Penyerang ke-49, ke-425 dipukul mundur, kata Savchuk, seraya menambahkan bahwa musuh kehilangan hingga 460 tentara. Amerika Serikat terus mensupport militer Kiev untuk melawan invasi ilegal militer Rusia. Kabar terbaru, pemerintahan Biden berjanji mempercepat pengiriman lebih dari 500 rudal pencegat untuk sistem Patriot dan National Advanced Surface-to-Air Missile, NASAMS, ke Kiev. Demikian laporan Wall Street Journal, WSJ, 9 November mengutip seorang pejabat senior pemerintahan. Pengiriman tersebut dilakukan saat pemerintahan Biden berencana untuk mempercepat pengiriman sisa bantuan militer sekitar 7 miliar dolar Amerika Serikat ke Ukraina menjelang pelantikan Presiden terpilih Donald Trump Januari 2025. Senjata tersebut,
yang diharapkan tiba dalam beberapa minggu mendatang, akan memenuhi permintaan kebutuhan pertahanan udara Ukraina untuk sisa tahun 2024, kata pejabat tersebut. Tidak ada rincian yang diberikan mengenai berapa banyak dari setiap rudal pencegat yang akan disediakan. Dua pejabat pemerintahan mengatakan kepada Politico pada 7 November bahwa Gedung Putih berencana untuk mempercepat pengiriman senjata di tengah kekhawatiran bahwa pemerintahan Trump mendatang akan menghentikan pengiriman senjata sebelum mencapai Kiev. Trump telah berulang kali mengatakan bahwa ia akan mengakhiri perang dalam 24 jam dan mengeluarkan Amerika Serikat dari Ukraina, sebuah rencana yang mungkin melibatkan penyerahan wilayah Ukraina dan menciptakan daerah otonom di timur, menurut laporan pada bulan Oktober. Pada bulan Juni, dua penasihat utama Trump mengusulkan sebuah rencana yang akan menghentikan bantuan militer ke Ukraina kecuali jika negara itu setuju untuk mengadakan perundingan perdamaian dengan Rusia, Reuters melaporkan, mengutip para penasihat tersebut, pensiunan Jenderal Keith Kellogg dan Fred Flake. Relawan Timur Jauh Rusia merilis rekaman serangan ke arah Konstantinopel di dekat Ugledar. Di arah selatan Donetsk, kelompok Vostok Rusia bergerak menuju Kurahovo. Pasukan penyerang dari Brigade Senapan Bermotor Pengawal ke-57 Rusia menyerang di daerah Trudove. Dalam rekaman, dua kelompok, satu dengan kendaraan tempur infanteri, yang kedua dengan pengangkut personel lapis baja, menerobos sabu hutan luas 1,5 km barat daya Trudove dan mendapatkan pijakan di dalamnya. Dengan strategi yang matang, musuh berhasil dipukul mundur, demikian keterangan videonya 9 November.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 10 November melaporkan, militer Rusia total kehilangan 708.890 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.350 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 11 tank, 31 sistem artileri, 44 pesawat tanpa awak, 29 kendaraan tempur pengangkut personel dan 1 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.249 tank, 18.726 kendaraan tempur lapis baja, 28.683 kendaraan dan tangki bahan bakar, 20.280 sistem artileri, 1.245 sistem roket peluncur ganda, 996 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 18.619 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Говорю, здесь серьезное боестолкновение, то бишь перекресток дороги. Противник здесь мониторил все, не подпускал к себе, вообще не подпускал. Вот, поэтому очень долго пришлось его выбивать. Минировал дорогу. Вот видно. Здесь у них засады огневые были в зеленке. Так что пришлось здесь и птичниками их выбивать. Вот, и мины подрывали сбросами. Ну, в дальнейшем противник был выбит, и уже наши подразделения пошли через зеленку ближе к границе. Противник сюда заскочил, заблокировал дорогу, отрезал нам обоз-подвоз. Вот, поэтому в кратчайшие сроки нужно было его отсюда выбивать, чтобы можно было проезжать к своим подразделениям, логистику построить. Поэтому все минные заграждения, которые они здесь сделали, вот, сбросами разминировали и стремительным рывком на технике прорвались. В дальнейшем противник был зачищен, выбит. Дорогу открыли, сейчас спокойно можем производить подвоз, обоз своим подразделениям. То бишь работаем, все нормально. Да, вот FPV, остатки, амуниция, экипировка. Смотри, вот. Огневая точка, дорога. Вот. Уже нам известны шведские противотанковые гранатометы. Целые. Сейчас мы их заберем и в дальнейшем будем уже использовать против противника самого же. Вот. Здесь противник был выбит. Дорога освобождена, можно спокойно передвигаться. Видишь, кровь. Здесь хоть... Ну вот видишь, везде сумки, медикаменты. Вот поясная разгрузка. Судя по баллистическому пакету и пробитию, хлопчику не повезло. Ушел, наверное, к Бандере. Так, ну вот мы можем видеть, противник отсюда бежал. Здесь у них была огневая засада. Оставили много экипировки, подсумков, магазинов. Вот видишь, все инструкции установки мины, мина направленного действия, МОНКа, инструкция по установке, по подсоединению проводов, детонатор. Вот. Так, вот рюкзак. Видим здесь шевроны нацистской символики. Вот погонщик, сержант. Вот противник отходил. По маршруту сейчас продвигаемся. Можем наблюдать, как противник минировался по периметру. Вот установлена МОНКа, мина направленного действия. Вот, иностранного производства. Вот раз. И вон вторая. Мина супостатовская. Вот. Дабы наши пехотинцы не подорвались, не подвергать их жизни опасности, мы сейчас выберем безопасное удаление. Электронный детонатор у нас есть. И произведем подрыв данной мины. Давай. Готово? Да. Раз, два, три. Ну и все. Здесь очередной укреп противника был. Вот. ППХ. От морпех 810 бригады они бежали.
бросили своих 200-х, даже их не эвакуировали. Здесь множество боеприпасов можем наблюдать. Маркировка. Натовские боеприпасы, натовские короба. Все на английском языке. Вот, все брошено. Патроны, экипировка. Там очень много оставили они БК. Поэтому все это дело мы заберем и будем использовать в своих интересах. Так, на данном участке можете наблюдать трупы неонацистов. Здесь они остались на нашей земле. Морпехами 810 данный участок был зачищен. Дальше продолжаем продвигаться к государственной границе. Здесь все зачистили. Вот, видите, 200-е противника. Здесь также везде 200-е противника. Вот мы видим, пешки убегали, побросали БК, снаряды на АГСы. Там целый скрон БК у них тоже остался. Опять же 200-е побросали, никого не забирали. Все они остались на нашей земле гнить. Очередные позиции противника. Здесь у них стоял минометный расчет. Все побросали, убежали. Вот. Калибр 120 миллиметров. На иностранном языке все. Все это дело они бросили и убежали, как они это любят делать. Морпехи 810 продолжают двигаться к нашим границам, зачищать лески. Все получается, все молодцы. Вот сейчас вот на таких багах очень удобно. Заскочил, произвел обвоз, подвоз. Она маневренная, проходит нормально, хорошо, поэтому очень удобная вещь, баги.